ke bona tibisa maikutlo man momo o re eng You want mama, oh baby, you want my man, you want my man, well, my man. mara ring doko ring re bolele ring I would like to watch my mind. Watch my mind. You watch my mind. Like it, watch my mind. Not a game maker is going to put them to come to them. It didn't be like out to you watch my mind. Can I let me English? Talk out of Limpine. I know you watch my mind. It didn't be like I take you watch my mind. Forever mine. Mama dumela hle tsatsing lena la ka jeno ya no ke shebile tsele doka bidang ka yona pinena wena mabedi wa ka wena wa Facebook le TikTok ke show wa mona mono tsela yo tibisitse maikutlo ke bile kwala le mahlo ha ho mona mo reng wash my mind ya tsepa lo dumela hle o phetse hantle mhlekazi ke le buila ho lo hlangwane se entse mosebetsi mo tle o tla reng ya bosupa ifute jole ka metso ka banye mashome a mararo mabedi re kopane le yena hape tsa singlane lausane ena ke na kwa Dr Novi nna ka lebitso ke Tebogo Tapong Tebza ngwana ke teng ke tsamaye ke le monye o sa le teng transformer doc Tebza, o shapo jwa ke sharp. ke monate doc Hopotse radio nhlemo. ya no Yo, I ro hopotse. ya ke hopotse radio Ro hopotse. ke hopotse radio doc Nna ro hopotse. ha ma radio e addictive ne Abuhloko. ha Abuhloko. mane mo ntse ke chipa teng ke tsama ke bua ke le mo Uba presenter. tsama tse ke mamedi wa ka ya ke tsama ke bua ke le mo Ana ro hopotse ntate. ya no ba tsela ka bateng Ro hopotse radio ntate. ya wa tseba o ile ntwetsa ntweng wa re ke ile ka o etsa le hore o mamele le radio motshega Yeah. Sa mamele No, radio. next time I'm radio msa. So bam can net ki bua net next time I'm radio. To an extent gore ke ne ke tseba hore okay ka ke na go itseng te bo ke then tlo mamela radio. Ka net next time I'm radio. yo ai ke Ne utlwa ke be ntho ke eo hore- itsetsa mapiano Hey. ya no bathe ntho ke thabelang fela le e ke nanang mohlomong e kgothatsa mmamedi ke hore bosibo bone bo bolla ba go retjera Yeah. mme ke yona ntho e thabisang le nna eno ka nnete ke yona ntho e thabisang eno Te mo ra se kutla mnati. Ha ikutlwa hantle ka moo. Kompulela ke Hantle. ikutlwa. dumedisa mmamedi wa hao doc. Mamedi dumelang he sentse ke le teng le Tebza ka mona ka Motheo FM 88.5 mo re go tsantsi ya teng ke live Facebook nyaka ya Pastor November and Victoria's Faith Ministry Pastor November and Victoria's Faith Ministry Mamedi ke la ka tsa le like le follow so that le tle gone o tseba re ke etsang because ke busy o tloa ka manta o fihlela ka la bohlano Facebook le sonta ke busy so TikTok on ke Dr November ka Pastor November le teng ke live hona jwale o shapo martin hai ha o bua ke ka go di marato ke go di marato o marato ke tlo o jwetsa ke maratong haholo ka jeno ka ke ba maratong wes ke tlo o jwetsa ntho ha o bua ka bodizi mamedi re go qoqa le ntho Dr November Dr Zenzile November transform hai ntate doc a tu tibile haka ka nkentse wa tseba ko jwetsa ke ne ke tse ke tlo jwetsa moeng wa bona ntse ke sa e bui ka kolong ntse ke sa bui ka ntwena ntate ke ne ke tshuile fandaga ke ne ke ile ofising ya hao ke rekeng ona teng ne ke tshuile ka jeno ke ne ke etsetswa tho ke entswe tho mamedi wa ka ke a o qoqa mo qoqela wena mamedi ke tsamaiswa ke bontshwa bana ba o Dr November aba adoptile hai Dr Novi hai ntate wa tseba engqetileng wes dipedi ya pele ke hore Dr November ha bue ka ntho tsena radio number 2 enhlotseng mamedi ke hantse ke bua le batho ba sebetsang mono ba ntsetsa ba re wa bona ho jwa mo wa se ke fitlile ho sebetswa mo ho kinywa devil's fork ho aua structure se se tshekere ka mo ke ba re tlo kenya bashimane ka mo bana ba bashimane ba re jwale re social worker di re tatisitse re leveleng ya hore re tlamele re etse no Dr November o ntshitse karete ya hae e senya kereke karete ya hae ya banka a re tshwarang re ka ntho e ngwe le ngwe hloka moetso methele Dr Novi
ntate modimo o hlonolo no ke le wa tips hi bo dignity e kalo wa tseba di same time mo mamedi ke sho wa tseba le wena o ka ya mo bana ba salang mo bana ba sena batswadi ba gobokantsweng teng ba beiwang teng di shelteng mo e bentse le ka tla sama ba ka fapaneng wa tseba ke fosolang hey mamedi ka o ka ya man o shebetse la yeo ho hlwekileng bana ba le di sofa bana ba le fridge bana le TV bana le wifi wow no akiyetse akifumana funding ya mphiyo mara ke etsa out of love akena funding ya mphiyo ke etsa man mara le rato abe wa tlote bona ke le ka sotle ya hola ke sotlile ha hola ne ke hola ene ha ne ke sotlile ha hola ke le ka ona le mthoko mo o tin like ke mo le bana ke sotlile ke sina next like ba fihla ampa 40 rand like ne ka romphile 40,000 ke ne ke dula Freedom Square mo ona le mthoko mo ne ke mo bitsa Tambai le yana bila fihla ampa 40 rand ona mthoko mothi Maswabi unangkhanela Maswabi antse ke na di taxi then be ke sina next o etsa re ke hloki Maswabi una fihle andrekela mokotla ditapole wow a ke di le ba le dintho wow mokotla wa ditapole so ntho ke etsang ka mane ha ke bona bana ba senang batswadi pilo ka ba utlwa bohloko ba ditso ke ba nkileng ke ba etsitse le lapa ba bang bana le batswadi ba bona ke bana ba lahlweng ke batswadi ba bona batswadi ba bona ba tla be batla o kile bana ba hana ho tsamaya I mean ba re mama skampa ba tlo re lata ko jotsa nnete ke ba planta timdi bana ba tla ba maskampa ba tlo re lata wow we are happy doc so ke etsa structure se seng jwale for bana ba bashimane ke bone and ha o etse for Solanka doc o etsa le rato se le ke o re honna ke tsamaya o re tebzo tsebe honna le ba bang ha ba dule mona but mo ba dulang ba sutle haholo tlamile ba qeta ho ja mosiage ba kenyetse scaftino ba tsama ba lo ja malapeng ba ya after school ba ya tla ba tloja ba bangata ba ya tla ba tloja after school ba ja ba qetile ba thusa ka dintho ka di homework ba qetile ba tsamaya then ba tshelo di jore ba lo ja malapeng wow mamedi ne ke re a tsebe Dr Novi hore ha o millionaire but ha bona ha ile ntho ya o thusa batho ke ntho itelletse yo ntate thank you so much for that no thank you ke ne ke le touched haholo because ke ne ke feta okay ke ne ke feta but ka ke re ke bona office ya ibutswe ke re no last time ke ntse tse o bo go no le teng ke bolela motho ke tsamaya ke hare and when I got there I was blessed no ke le banta modimo ka I was blessed and ape ke le bo modimo ka bana bo slike le bo tshepiso le bo mamjana fa because ka nete le bona ba itetse hore ntho ena e etsagale ka nnete no, thank you. Thank you so much for that. On behalf of those parents, on behalf of the community. Ya tsaba batho ba bua ka wena ba bua ka ntho tse ngata fela tse unnecessary. Ba tsaba fela wa para dipenti, ba tsaba ntho tse ba tse di apara. Ba tso jwalo. Ke di rwala hlitebo. A ke tsebe. A ke tsebe na ba di rwala ka ya dula jang tonto blumara. Ya dula jang no nyane tse pedi di masfate tsona be di dula jang. Ne ke apere mama ke contest ke kintse le kwa sfapang TikTok isn't TikTok ka tlung okay ke bontsha motho e mong hore nna bontate ba ra ka etsang ha rato etsa dintho ka matlo ke re kwa a qete ka ke re tsena tse sesane tse di top plumar bo sesane bona bo ba di goile ke botenne ke contest ka tlong mo ke tsamaya mo etsa jwalo ka tlong ke ra ke ra ha o le mosadi tshwantswetse o na le mosadi wana jwalo no tsa mo sheba no tsa mo ba sheba apere tight e fedileng apere roko apere penti tsantse golo tsa di parachute tsa mo ba sheba ba rutse di week tsa di parachute no nyane ntatwa o itse di BVT ela le di e drawing di go le di tsionyana le di tweba
Dr. Novi. Yeah, no. No, nna ke re ke utlwa batho ba wa contest ka tlo. Ke contest. Oh. Okay. Ke tsamaye pela motho mona. Oh, pela motho a bona. Oh. O etswa jwang? O etswa jwang? Sure. E be dula ntle. Ke dutse tebo. Ke dutse e khwaphetse hantle le ntho mo e nyamelang teng ka morao e nyametse hantle. E be hana fela o kwaela no nyali tse pedi o dimatsa. Abagala mesebetsi ya hao. Tebo. Look, I get even na ka jeno. Uno bua ka le ke kgodi ya lerato ene. Ke February. No, what's ke February. What's what because of na ha ke tse wena me hlophise. Yeah. Because mamedi ha re ke re bule tebo. Re laolwa ke moya. What's one personal? Nna ne khalletse hore batho ba ke ba renewe the relationship tsa bona. Oh, ha ba qetile ba nke metsi ba nwe pride kana ke ditse sufubeng le go gotho sure ba nke metsi ba nwe di metsi ba theosetse pride tsa ba lokise manyalo before ba lokise manyalo ba lokise di relationship tsa bona ba lokise dipelo tsa batho tseo re di lemaditseng re lokise dikelello tsa batho tseo re di lemaditseng e tle re ha re expecta marato re expecta di gift re expecting re di expecte o batho bao re ba lokisitseng dipelo hai nna ke nna hloka o nwa metsi ka morantho e buile ke batla re tlhalosa Dr. Novi ore o nola ka ditse ka re batho ba ka swaloa ba kwenye pride because what's on mamedi wa karatang what's about the ntwe ke batla mamedi a itsebe e dule kelelong ya hae what's mamedi ke kopa le nkuru if mo mamedi ha re lokisa ha re dilane le di pride tsa rona batho bana ba o rena le bona yeah no la o ka arwana le yena wa tsamaya wa ya ho yemo o tshwana le motho ya reng o tla kgatse ke maphela mo ke dulang delegation yeah a gore ke trek ke di sa bapong o bolaisha thuto ya hao kaofela mara ka ndi ka ra thuto maphela ano o rengwa wa balea wa laishedi o tsamalo move alone o ya mo ya nteng that is why tare na so tlile saba lo tlile location o ile sa bapong ha o fihla sa bapong mano bona maphela na location a tlo sanyelo santa ta sa sanka because the day o no tlo kwana o tlile lo o kena lona ntlong yeah Dr. Novi so nna ke toro mo mamedi o bona tsatsine ene ke galla mo mamedi batho ba yetse hle gore mamedi rona re skera focus at abenya di gift le di ha ka re focus ta benya hore re etsa njong re lokisa njong manyalo le di relationship ha re qetile re kunya di pride ba a rohaneng e mo ka moring yana ba latane Dr. Novi yo mosadi e mongwe fihla kereke monna ka Sunday o se frugo pele ke kena ka kereke yeah o tla ka officing yaka o fihla ke mona ka ha right man ke mmotse ke re wa kula ra ke kula ke re etsa etseng a rena ke lwane le monnaka ke re okay le lwane etse a rena monnaka ra o bona ka ra ke na nako ya tshebeletso ka dikamoreng it means like some feel ke o se ke re ke ya qala nna ke ditse officing yeah so ke re ho yana jalo ho etsalang jalo kudiswa o frustrated ke nga rena e bile monnaka o tshile ka kamoreng o robetse ka kamoreng ye nngwe o nkile le dintho o santsa o treketse ka moreng yona ke re o entse nene ngare ka la mabane Saturday a tla tswa le fandaga ke re okay ke re wena mosile o tlile ke re ke ngare ke bua nnete pa ke ena iteng ke be ke re mamela o swa ka madimo o tlo tshwana la ska kena le kerekeng o khutlela ha o lo dikse lenyalo la hao Dr. Novi ke bua pela ntate modimo wa mo khutlisa ka mo khutlisa ka re o swa ka o tlo kena I'm not going to allow you lo tla dula ke ra kereke Dr. Novi ke mistake number 1 you yentse mistake ke re when monna ha ona nka dithuto a tsamaya a ya ka moreng yong yentse a re ane ke mo tleletse instead ne ke bona ke mo tshabe ke think no you are not going to do that
I'm not going to even allow you. Yo. There's no way you got to kereka mon. Yo. But la pala le se right. O tlo jaifa ka O tlo jaifa ke rena I tlo. Le la pala ha o le tshwatse. Kereka o kopa khutlela. Ke number 1. O no sa tshwanela hore o bo robale monna wa robetse ka kamoreng e nngwe. Dr. Novi, come on. And 2, when monna wa hao are o fila hore wena e ka re ha o sa mo fila in wena. And wena o no tshwantse mo bua ka kamoreng ya ne ya robetseng ka o yona. Ha wa ka wa acta jwala ka yena because motho ya frustrated ke yena. Ha o mo thuse ho ba fulo apologize monneng wa o mo kope hore ka nnete kopa o tshwarele ka everything e etsang. Ha o qetile o apologize. Then ha ka ba o tla o lo robala ka kamo and ha o qeta o apologize ke ha o qetile o ska ba apologize fela e memang motho sheba hore o rata o apologize jwang. Apologize according to the way yena ratang ka teng. Hi Dr. Novi. Ha o qetile gona jwale a usaka bo sontso mo provela hore wa mo fila. Ha o qetile bo sonkare o bo so re ditshebeletso tsena o butwaka mo fe ditshebeletso ke mo jetsitse ka re mo mo fa ditshebeletso wa tswa jana ke se live ka phone ya ka ne tlo bontsha message e leng romella wona after mo ka re ha o qetile to mpha feedback o mphe report o re etsang ka re no if a lo robala ka kamorinyana o lo mo joina sure ka kamorinyana so ke batla hore mo mamedi ka tsinela batho ha ba ithuta gore mo mamedi ka ratang there is no bohloko ba runa re batla because dintho tsa di gift ke dintho tse tla thola hore ke ntho tlo tlisang excitement ho wena only as a person you receiving gift but ha o qetile re expected the gift batho ba o re sa ba etsang hantle re expected the happiness batho ba re sa bangela ka feta holo mondo ka feta tatile mono re expected the gift batho ba re sa ba etsang hantle yeah give Valentine as a woman kapa as a man we expected especially bomme because ke bona batho ba expecting the gift to somebody yo sa moetsang hantle yo sa tsibing le maikutlo ha yo sa tsibong hore o jwang o feel jwang o tseba pokotho ya hae. Now it's very important hore now kgodinye batho ba ka ba tlwele dintho tse ngata mamedi wa ka rata ke re sebetsane le maikutlo a runa a di partner tsa runa o tseba hore partner a o ikutlwa jwang o ka lokisa eng o ka change eng then how qetile di gift di tlaka mara bana ba o marato bona ka manyalo bona le monate ke bona batho ba ka etsang fela ba ka eda spice mara bana ba o se monate mamedi wa ka rata leta a re qale monate ya o fixa dipelo tsa batho bana ba o re utlwise re ba utlwise mohloko wa tseba o qala o itse doc o itse kgweding e batho ha ba renewe di relationship tsa bona ha ba di renewe and jwale ha o e bua hana jwale e etsa sense because batho ba bang ba batla di gift batho na le mathata ka di relationship tsa bona ba batla mablomo batho na le madi ka relationship ka nnete that batho ba bohloko motho o broken and what's ba ntho na mamedi wa karata ka Monday a kreke na di show ya di relationship le manyalo ka 7 o'clock mamedi very powerful show ke kopa le shebelle ke etsa Facebook le TikTok very powerful show mosadi yona ore ndate moruti ene ke mo lebetse o tsone ke se tlo le nona mfone se ke be ke tla gotlela ke lebetse ore o nna ndate moruti monna ka wa re jetsa le Lisleke re etsa show yene Lisleke ore no yena monna hae ha romantic monna hae ha na that vavavum monna hae ba pale ke be ke mo botsa ke re batho o kadile ha isala le jolo tla le qala o kena kapa o tshintshile no abara no ha isala le jolo ka re okay ke be ke mo tsapotso mbeki ke be ke re okay o gale le utlana le na ba itse bana le 20 something years ba ne ibile ke lenyalo but monna hae ha romantic etsa ke be ke re bona no if ntwena iba pala kelelong yao e tlo etsa o shite monao because this thing is in your mind o batla romance o batla that thing fine but now we batla motho ya sena nyo now e tlo etsa ntwena e tlo etsa re qeteletse so ile o e batla ka ntlo lo cheat ha e ba ha o so cheat a confirm re sentse ke cheat ke be ke re okay wa cheat are e ke okay ke now the problem go o itse le modika about 40 something close to 50 it's 47 if I'm not mistaken ke be ke re okay you are close to 50 ke re ho yana na wa tsa satano yetsa ke re satano re yetsa jolo batho ba batso ore o na le ntwa re ke na le ntlo ke na le dikolo ile monnaka ke re satano sebeletsa go khutsetsa back
back to zero. Sure. Because how to monna how to gabeletsa o tlo etsala ga ka tseba. Yeah. Go tlo etsala O tlo loser o tlo look at it tlo divorce it tlo affect ona ka ke be ke ro yana dintho tse ding ke di time bomb. Ke re dintho tse re di etsang ke di time bomb. Ha e explode no, mara ntse tlo explode. Ka bo madi ba be ha e tlo explode no, but oksala ntse tlo explode. Now how to you know I like that woman this morning on phone is. Are Pastor November ke batla lokisa lenyalo la ka. Wow, dog. Are ke batla lokisa lenyalo la ka. Are ke batla nthuse ke batla lokisa lenyalo la ka. So ke ne bonta te modimo ka that lady because qeteleng ya qeteleng mo mamedi a ka ratang. You know how una ntho kotsi jwale ka o rate motho phele le yena. Ha o qetile bo sa batla lokisa dintho tse itseng tse etsala. And tse di tso tla thola ngore o cause ya tsona. Then o bo pride be sa o dumelle. O bo tsamaya o nahana hore o pride yena itla o thusa hore o thole o be o sustain lenyalo le leng ka relationship eng kanti pride o tsamaya ka yona e o hanelang ho lokisa hona jwale ntse tlo affecta le mo ka yang teng beke fitileng doc o itse o bua ka pride wa re pride ke transport ye o ntshang ka relationship ya hao ha e qeta o ntsha ifla you see somewhere so tsatsine ke batla ba lokise teng. Wow. And ba rumele voice note. Wow. If motho wa hao le ngalane ha le buisane mo rumele voice note mo jwetsa hore o ntse mametse radio ya Motheo FM o ntse mametse tebo. Wow. Le Dr. November. Dr. November re lokise. Ke batla re etse tjena. O so buile ka pride. But ke batla o thuse motho emong hore na ke eng dintho tsena tse leng hore di etsa hore relationship iqitse madi hakana kana e etsang hore o be thata hore batho bana ba kgutlellane ba ratana. What are these other things te re thibellang because hona le batho ba bang ba mametseng ba re Dr. Novik ya utlwa ke galle kgutlena le mosadi wa ka ke galle kgutlena le monna ka hey but ke thilwa ke ntho ye mongwe ha ke tsebe le hore na ke eng thibellang ke batla re thuse ka hore na what are these things te thibellang batho hore le ha ba ratana hakana but o be thata hore ba kgutlellane o be thata go be monate relationship ya pele ke yona pride ya pele pride is the enemy ke enemy ya motho e mong and most of the time mamedi ntho tlolang ke batho bo kere pride ha e re ratele dintho tse ntle le monga pride una lose dintho tse ntle monga pride wa tswa una le motho o una una le monga yo una le monga yo president yo yo ine ire handa te modimo a mo file authority ile yena conductor ya manyolo ikaofela ile yena director ya manyolo ikaofela Jason ka ba saka ngaba ntate modimo nka ba sa etsa Jesu because this person Satan monga pride ine ile yena ya neng a tshwere position ya Jesu kana go tseo mar mohlang pride ne nyolowa imo hanetse o kopa tshwarelo ho ntate modimo o fihlela ntate modimo ha re separate ntate modimo a tshwana le a rohane le Satani ena yo tsatsing lena a tshwaetsang batho ka the same pride so ya pele challenge e kgolo ke pride and the reason why pride e etsa eng di desire tsa pride tabatabelo tsa pride le ditabelo tsa monga pride a di tshwane na Dr. November di desire tsa pride le tsa monga pride le di desire tsa monga pride a di tshwane re thuse wena nna ke tlebe ke galla go kopa tshwarelo wena because ke a rata pride yona di raya ska ba o tla bo iketsa setlaka ska ba ietsa ntwe so not desire ta ka tso ya ka ke go kopa tshwarelo tebo ke o buisa tebo ke o qeka tebo pride takatso ya pride yona di ska ba monqaeka o tla bo iketsa setlaka ebe a o yentse ebe o hopotse dintho so the desire tsa di pride amarisa tomisto utman wa rutella wa tsona so that is why today ya pele ke taba ya pride e tlo sokodisa batho na ya bobedi it is the spirit of poverty sure because ba bang batho ba ikgantshetsang batho ba bona ba ba hloka o ikgantsetsa motho mo hloka o ikgantsetsa motho mo hloka o ikgantsetsa lenyalo le le hloka o ikgantsetsa motho o tsebang hore this person o bapala role but the spirit of poverty ke lona moya wa bofutsana sure o yetsa o ikgomosetse motho ya nang le
poverty motho poverty te baka aka bua ka robiti ra kampalo ja makhoko la tsana le ke la futsana o jutsa straight re nang ka makalo ja makhoko ha ba tswafu ya hai ha ba tswafulo ba lo tshintshana le bana ba lo because lino ba banga ba sana di bethe mabo bona maro ba tla ga bona no ana bethe ona le bana ba 5 ha bana le toilet paper ba lo qeta di lisani ya mane ntlumana maro ba tla go ke mo gae mo gae o lo tshintshana and then o lo tshintshana ka di bethe o yeno ya qeta o kena o tlo robala ka beke matsatsi a mararo di ba bethe a manga mararo a thewa o robala bana ba ileng sa le ba dulang tlonyeng sure no tshintshana le ka microwave a doctor no o futhumatsa dijo o sile dithapa o ikwana o tlo gotletsa a bona mane mo lo futhumatsang ka nto skotlolo sa ice cream se seholo se ana go potula ka ra microwave o decide ra ka mpa khutlela buye mo le botata ba e botho ga to futuma rata o futuma skafte ice cream se se di a se potilo o sile di thapa o ikwana a se le ka di ka ba go ibi le batho yeah, the spirit of poverty. Sure. Now, the poverty, leona e operate like a pride. Okay. Most about one a spirit of poverty. Le bona bana le. A great pride is a better in a little element. Zayo. Yeah. In a little mutswada and a little heart. In a little relative. Now, pride operates in a little, it's a spirit of poverty. Sure. You don't care. Korfino rumarumutona. Motena it can net la link beside the mistake it's a high marubuhlokwa mar poverty kelele ya mofutsana ebe hana o sheba bohlokwa ba motho le di role tsa motho ebe shaba fela di mistake so ke tsona tse dintsa di tshetse tsa gore batho ba sokole ho etsa jwang ho lokisa manyalo a bona ho lokisa now ya boraro ntho etsa batho ke ho emelana if asa yetse le na ke tlo yetsa ke tla emela hore yena a tla if asa tle o tholore ne e mona ka tshwana la ranke step mara ba sa senke because e mong expectile hore e mong a senke that is hore na batho ba tloletse problem e di jwalo ha ona ya batla go attend because e mong le mong emetse hore e mong a etse jwalo a nke step e ego o itse hore na ha ke tlo molata ka moreng if asa tle le na ke tlotla le yena a sa tla ke if I am please, I can buise. No, ba hopulane tebo. Hona le batho ba hopuletseng di partner tsa bona. But body pride, bon to spirit sa poverty king, o se tsotelle ka fela dintho tsone ke tsone tse ba thibetseng. Dingata. Mara ba hopulane. Ba hopulane. Ha bohloko. Ba hopulane. Dr. Novori. Tebo batho ba hopulana fihlella bana le di baby ba di baby mama bana le bana. Aka nka ngwana wa 2 years, I mean wa 2 months. A phone le ntate wa ngwana wa bana ngwana go gopotsa ngwana 2 months a sa tsibong go bua phone le ntate wa ngwana thabo a go a phone le ke nna go tlhoka ke re o tsile mo botshelo ba go tsile so ngwana go gopotsa ngwana ba tla go bua le yena ngwana a tsibile bua ngwana tsa go tsebe ba gopola a ga twa no mo pelong ba a gro di se tlo go tswa o decide to go tswa so le nna ke sharp ke marge because ngwana o te ne ke rela ngwana ke yo gopotsa direla ngwana ga bua le yena ngwana tsa a tsa ngwana o misa voice ya ta o mo founela ka private o tla fela o galetse o tla re hallo o bothola o itse tu a re hallo o tlo thabile o tsebetse po pele be go tsofetsa itse hallo fe so tatsine ba reng Dr. November le Tebza re a qala no e ka re like ba bedi ba raro ba reng nna ke founela waka ke apologize ke founela ke lata monna ka moreng ke apologize ke lata mosadi wa ka moreng ke apologize ba bedi fela ba raro ba ka yetsang hle mamedi ba reng ke yetsa ke ke ne ke le jwalo ke na le pride
ke na le ego ke sa batle hore ke askis but ke because I miss this person. Yeah. Ke mo hopotse. Yeah. 069 846 5476 069 846 5476. Mamedi wa romella voice note wa hao mono haebe le wena hore Dr. Novi ntho o buang ka yona ke etsa ke hopotse motho wa ka ke hopotse monna ka ke hopotse mosadi wa ka ke nwa pride ke ya motho wa ka re romelle voice note ka pelenyana emong Makaveli ka TikTok hare ka etsa no nna ke etsa no yo re bile ke no robetse molate ntate molate ka mane ka TikTok ona le motho re nyana o lata wa haino banna ke eno mongwa ke ena Dr. Novi are Novi le Tebza nkare le bua le nna re yo walla are kore nkare ne le teng today are I miss him I do it now hayetse a hotlela ho rona a re feedback yetsa no mamedi kwenye a tsela ke batla re etse ntebo fanda ke batla re frustrate sa Dr. Novi yena ya re file ke batla re mo frustrate re kwenye di pride tsa rona re eke batho ba rona mamedi and how mo qeka o ska expecta hore abe right no Dr. Novi mamedi ska ba because it will discourage it's ska expecta hore abe right no and a lot ke ska ba right mamedi ska ba regret because sometimes it's very important to reetse dintho tse lokileng rona so that le ha ka ba ntho ena ka failure o botse ba rona ha o tlo a hlolwa o yentse karolo ya hao ha ba yetse ke mamedi yetse e ka repeat Dr. Novi o ikwenye e thatane but ya kwenyeya ikwenye ha ba ikwenye ha ba ikwenye ye monkeno o re tebo re kupile mananeo ana a lona a rekiswe hle a re ke a mo founela no nna tele bo ngwaneso wa mo founela no a mamedi Satan tshwantse a tshware ke stress gala re tshware stress ai mamedi Satan gala re tshware stress ye mo are what a powerful message nna ke santse ke emetse eling wa ka re batla bana ba reng nna ke na le yena motho wa ka ke na le boyfriend ya ka ke na le monna ka ke na le mosadi wa ka ha re buisane but no ke mo sendela message ke kopa tshwarelo ke ikwenya mamedi dumela Dr. Novi yo la tutebza ka nnete le hlotse kwenya khona o etsa she ya khona o etsa a kwatile ke molatela ka ka pagalwana hore ke molatela ka nnete ke le buila ho mme wa ka re nna ke etsa Tebza ke mo latela 069 846 5476 o romella voice note wa ha mono kapa molaetsa ba reng Tebza le doc ke etsa ana mnato wa Tebza ke hore monna o na le batho ba bedi ho yena body ya monna ho phela batho ba bedi okay body ya monna ho phela batho ba bedi wow monna hona le monna ya ikemetseng ho tloa thekeng ya hodimo okay o tloa thekeng ya tlase ke motho mo ya ikemetseng doctor ba ba joinle mmele wa bona ke ntho wa dokore ke bit o re monna o etsa monna o tloa thekeng mo le banta le dulang ho ya hodimo ke motho e mong ya ikemetseng ko ho tloa le banteng mona thekeng mo fitela ya hodimo ke motho a ikemetseng ke monne mong o tloa thekeng ya tlase ke monna e mong wow bana o ba operating ka kelelo tse fapaneng wow that is why o ka ya ho yena ntateo o fihla o mo bontshe dintho tsa hao mme o fihla bo re bontshe bibi ko ke a tswa rong kwa teng mare ke hopotse ko khaletse monaka o bo mo tshware gere Dr. Novi mo tshware gere mapile Dr. Novi tebo ke ro mo tshware gere o tla ba kwatile hodimo mona ya ba ka hodimo tla ba kwatile mara le theke mamedi wa ka ratang a tu dike ke tseba ka Dr. Novi ska re jwalo ska go tseba ka wena half cut of the half body of the half naked Dr. Novi don't just mamedi molato mo tshware gere tlo ka motshware ska ba ntshware ntlo maru mamedi ke a itseba mo tshware ke fa ba mo tshware ka nka lutla o tla bona gerenyane ne se yema e se etsa tentenyana
gore na ke mashoto gere ya te maru e tla ema boshoto mbate Dr. Novuri jwetsa teng nna te bo ka jwetsa jale monneno a qala nthekeng ya mautong ena yena yena ke ha di kene dintho tse ngata ha di kene dintho tse ngata mo bontshe mamedi ka o jwetsa mo mamedi nka blue marabon ba o ska ya ka blue marabo botenya mamedi tla ke difukutse le ma blue mara ke godi ya marato e a ke le ba blue mara fa a ntla mamedi ska tla ka ro ho tla ntate a khamang dilo o tlo boteng wa motete betsa ntate lo ba shintse ba blue mara o ska tla ka ro driver ya di lorry tse tsa di code 60 ai Dr. Novie mapile ma ore ger ya te boya teta be me ka reteng ya gore na ke ntate mashoto kapa ke o khutsanya no mafonto kapa o telele mara wa yema mo mamedi wa karatang because mamedi wa karatang wa tsa ke le jwetse sephire ene dintho tsena ke di bone sentse ke tsile manyalo gore o bone 8 November re balia ntho e leng very important wa tsa ke ya re lenyalo le ya sebetso le relationship ya sebetso ke mosebetsi te bo dia sebetso ya tsetsa Dr. Novi mamedi if o batla relationship e right be ready sebetsana le yona be ready o qeka be ready ho iketsa stata dire ke engwe ya dintho tse batlang re ke re tlo bua ka o iketsa stotho mo mamedi be ready ho iketsa stotho because relationship ya sebetso hola le nako mo hloka mo iketsa nna nako e ketsa stata Dr. Novi ka o jetsa tebo motho ke yona hore e ka re le bua le nna ka nnete today are ye mong o re ba re la ke ka tsena ka dikobong mare pride are e ka ka tsena ka dikobong mare pride e bere ho hang are ntate Novi ha re qeta ho etsa sex ke le thabo lena are re lebetse tsohle ke mo hloka lebitso ka botshabelo ha ba hle ba qalelle Doctor ha ba qalelle no tebo ha ba qalelle ba tla mamela Motheo FM ba ntse ba Doctor ha ba Novi tswelle tebo ba tswelle ba be radio dihlomo ba be radio dihlomo tebo na ke jetsa mamedi nnete mamedi la tamba batho ba lona kore be godi ena ke godi ya hore re lokisa manyalo a rona le the relationship re kwenya di pride re kwenya eng re bua le batho rona re tsaka mamedi ha ba o tlo iketla stlatla you are not going to lose anything mamedi o iketla stlatla ha se o lose chelete bankeng you are not going to lose your money if you no chelete bankeng number 2 if you iketla stlatla it is not like o tlo lose a height ya o tlo ba mo gotso there is nothing you tlo lose nothing mo mamedi wa karatang go iketla stlatla you are not going to lose anything mamedi wa karatang you are doing it for your you relationship. are doing it for your relationship especially when you feel like a relationship kapa monna ka kapa mosadi wa ka o bohlokwa mamedi ha bai Dr. Novi ha bai ke eno ye mong mona wa kena Timen are o ka mane ka Bloemfontein are kere le nna ke etsa plus it's been 3 weeks re sa bue nix why yetsa no are ke yetsa no mamedi dumela go tsonda Novi le Tedza nna ke le ka khutlela ho yena mme wa ngwana ka solo wa pride mara ka njwitsa hore I'm out of options ke desperate ha ona mo nka balelang teng so honesty ya ka ho ya ka yena ke tsona dintho tseo tsa hore I'm out of options ha ona mo nka balelang teng gore ntho tse jwalo mara he ke le bua ke yentse tabateng and infodisitse and ke a leboa all of you thank you so which ka ga boble a re boleletse o yentse nene because I don't believe we yentse no yes no I said no a re nkile o itse ke yentse but I don't believe I said no now because you know why ene ka ra ka khutla tlo jetsa because mo mamedi re le batho ba qekang
again you need to check or o qeka motho sa lematse ha kae because kana go tseding when motho sa lemetse haholo ha ho tlo ba easy ho yena o raka ba santsa khutla kana especially ha ile wena mo lemaditseng that is also like you just talking about most ya batho ba lematsang batho ba lematsa batho ka passion gore when o lematsa motho mmele o mo lematsa ka boitelo bohle mara ha o se tshwanela o lokisa maikutlo a motho o mo lemaditseng ha o sa batla go sebedisa passion ha o sa batla go sebedisa boitelo o batla o batla o qeka ngwe fela okay o batla o qeka ngwe fela motho and expecting gore motho na understand because batho sa shebi damage o se o yentseng mo yena gore ke e kae o yentse na go e kae so that is why ke re ntatwena ka re nka ba re jotsitse so that re tle re gone o tseba gore nako yeo a neng a qeka ka yona ha qeka ka nako e wrong na yeo mme a neng a o santsa o tlile bohloko ka tsela and ha ke mametse e ka re o yentse once o yentse once motho ke yena wa kena gore e dumela Doc le Tebza a re nna I swallow my pride a re ke gutlela ha ka hosane a re ha ke sa khona jo amara a re ke gutlela ha ka a sa khona ke ha ka mama di tswela dumela yey ke fiwa le ba pala karolo bana be shimon la lugisa go gona go se go pa se borna ha motho a ntse tshakela khentse ga ba pala ntle go go tsana ntle la go ntse ba phela mara go be go etsala gore go be le nako ya gore e be ha ke a mo fa ina illa nyoko mashangura ibe ha ntsolele ka tsela ya paitse phephetela ka la o sana pape ka la o sana bela a gane o hang o bone bile a ngala lo ngala a shebela kwana ai askisi ntatwaka ke a feta bane ha o bui ka ntwe re buang ka yona re bua kae re tshwere yena ka jeno yeno re tla ibona yeno motho ke yena wa kena mona hore Tebza le Pastor Novi ke qeta ho e etsa no a re ke kwentse pride ke neilwe ka Facebook di results di re o emetse le re bolele na ba le mama le ska ba tshaba lo nka phone mo founela o ska ba mo romela WhatsApp fela o ska ba tshaba o nka phone mo founela eno mo joetsa re ke ntse ke mametse radio ke mametse table le ntate moruti November ka nnete ba ntse ba bua le rona ka nnete ke kwenya pride ke a ikokobetsa ke go pa re lokisa ha ba yetse mamedi yetse Wow. Tebza le ntate moruti mo. Ai, wondat. Ke le paka straight. I wish wa ka bo mametsi malenti. Ma ke show mametsi. Tate ke mo qekile. O fihlella ke mo batla mo ke matlang teng. Ke bona o thapile mo tjena bontate na ba ke mo qekile o tla mo ke matlang teng mara ka motatela ke a lena hanyane ntwe magatsa mbe ke fitileng ke kopana le ena ke sheba hlo ya yena hlo iputswa ka be ka ntsha tšhelete ne ke setse ke yona o qetela bontate ka nka ka mo lokisa hlo yena Dr. Novi molaetsa kona o kena mona o re dumela Dr. Novi le Mr. T na dithuto tsa lona helped me gore ke ithute to be the bigger person. Last week I begged motho wa ka cause handshappy when I'm around any guy. But I swallowed my pride and tried to understand him gore ke motho anang le di insecurities. I thank you guys. Sure. Are ki tutilo mo qeka. Yo. Ke tlo kopa fela o si a yetse eng. A hlokomele dintho tseo a di etsang ha le around guys. Yo, okay. Tse tshosang abuti. A hlokomele dintho because kana go tseding ntho tse tsang gore batho ba be uncomfortable ha re le pela batho ba be ba qeteletse ba le jealous kana go tseding ke tsela re behave ka teng when you around batho if motho mme o pela di colleague tsa tsa bontate ka popela di friend tsa tsela yo behave ka yona ka create jealous motho wa
le rona re le bontate tselo behave ka batho e ka create jealousy. So as ka ba bua le yana fela, but at the same time a lokise le dintho tseo di ne di cause ntho eo. No vile tebza ke qeta ho etsa no a re ke kwentse pride yaka. A re ke kwentse pride yaka. A re bile ke ithutile hore pride ha e sebetse. We lose people we love because of pride, but today enough, it's enough. Amara Today enough. We are we lose people that we love because of pride, but today enough is enough. The relationship is how do you look at before Mablomo, before the chocolate, before the hotel, before the relationship had the look. No, how do you look at that? In the Mamidu, I come to bua le motho wa. Wow. Molate mo Mamidu mo qeke molate ka ka more, molate ma lenteng, molate hore di sofeng ka ebile le nkokwana, ebile di sofa se di lemetse, se ebile di kentse le planka la dipele. Was di le mana. Dumela. Hai nna ke tsamme ka zama mothata ke mme wa hae o dula le bakeng tsa rona sebile ke netse mme o di pakeng doc. No what's o bua ka le ana o bua ka ntho e yentseng pele and today ne re bua ka ntho e re hlokang yetsa letsatsi le ha bo mametse mme o bua ka ntho eo a yentseng pele le yona tlo hloka re bua ka yona. What's about table? Most of us re sebetsa jwala ka batho ba di insurance. Okay. Insurance I protect koloi ka bathula. Mohlang ye mang ka maoto e leng concern ka wena ke mohlang koloi ya bo keneng accident. A re thibele di relationships tsa rona di se tsa kana accident. Nate wa ngutlo ke bona ngutlo. Sure. We don't avoid the accident. We don't avoid the accident, the relationship in the rona le manyalo. Okay. Angutlo ha re avoid dintho tse tlo destroyang the relationship tsa rona. Ha re di avoid. And two, ha re dinki serious. Le ha di partner tsa rona di bua ka tsona hore baby a ke rata 1 2 3 ha re mamela. Yo Until relationship is a limit. It thutse le bota. Ha e qeta o thula le bota e se e thotse accident ke mohlana ba tla mo ema ka maoto. O tseba koloi ha e se thutse o e lokisa o nka nako kae? Mamelo a ka ratang. O tseba koloi ha e se thutse o nka nako kae o e lokisa? Mo nka be o qobile o koloi e thule. Re ka utlwisisa when o na le accident tse o le tsa di plan. But ka bo madima be manyalong a rona le di relationshiping most ya di accident tsa rona ke dintho tse re buang ka tsona. Motho ba o jwetse re wa tswa baby ntwe ne to re qabanya. Ntwe ne to re qabanya. It's an accident. It tlo cause accident le nyalong la rona. Batho ba di etsa ba tseba. Ba bang ba rona that is all today. O ska wa makala mamedi wa hao motho wa hao ha sa hlola batla next. Because now o tlo thola because una le accident tse o ting koloi yena e beyond repair. Hi, right off. Right Dr. Novi. What is this kind beyond repair? Ha sa hlola loka. Tseleng tsa di accident tse o re puseditse manyalo a rona ho tsona ke di beyond repair. I na mamedi a tsebile nkutla. That is the problem. That is why let us try to avoid the unnecessary problem. Unnecessary problem making. The unnecessary problem. Unnecessary problem making to yet this thing it won't kabanya mutuaka years. Sure. Unnecessary. It's just an unnecessary problem. Doctor Leha Kajenore ba let's say batho ba bona va sendele di message. Unfortunately, una le ba bang ba ile mo rabatlo ba successful. No, ba banga batho because relationship is na beyond repair. The beyond repair. The beyond repair mamedi wa karata. Because people they don't underestimate the intotena tsa hore baby a ke rate 1 2 3 to re qabanya. Baby a ke rate mosadi wa ka ke rate re etsa dintho tse reng hardly a relationship is like any accident bona ba tla mo ilukisa. Sure. Motho ona a re doc ke yona molaetsa a re ona ke molaetsa o go romelletse motho wa ka. Molaetsa no ba le ha tjena o re ka o rata itumeleng and with all of my heart, and I will make sure each and every day I check
o hantle Ai. a re empa ka bona hore pride ha ona mo inkisang teng hoba ka o rata Ai. I just send him this message to show him pride ha insebeletse. Ao mara tebo. Tebo. Ai Tebo, this person o rometse message motho wa hae. Ha qetile o forwardela mo rona hore o re o itseng motho wa hae. Ke nnete doc. Ha mo qetela fela. Dumela. Yo, ntate November ntate wa ka. Tseba isa le ke mametse ke le monga tunga mona le nna wa ka isa le nsiya ntate wa ka. Esa le nsiya ke tsebo o kae o ja eng sa la nsiya last year. But ke bophelo bo jwalo. Yo. Mathile ke ile hore a khutle ha contact no ke mo fumane next. Ha ke tsebe na o tloa ga bo reng doc batho o tla ntwena ke llong ya ka hore iskampa le yona ke beyond repair. Ko ra ke tsebe na o etsa etseng relationship nya ntatenwa but iskampa ba le yona o lo I write off. Wa tla hlola ke nna ne ke hlola ke nka peace ya exercise. Oba. Pampiri. Ite. Oba na exercise ke iskunu ne. Ke be ke re kana go tseng dipelo tsa batho di tsena. Diskunu tjena. High school. Oh, Isilt. okay. O motlise bohloko. Ho ba le peace e tloang. O motlise bohloko. Sure. Ho na le peace e tloang. O motlise. O tshwarela ntse tshwarela. But the kapa peace o ntse o tshwarela. Ha o ntse mo o motlisa bohloko o ntse o tshwarela. Hona wa bona tse ke tlosa peace. 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 Toteleng ya qetela ha o sa na ntwe nka banka ihlo ka yetsa. I don't have anything to offer. Ke ntse go rata ke o tshwaretse ke a utlwisa but now I don't have any ha ke sana pelo for wena. Pelo ya ka we ranta ntse fetile. Hona le batho ba sa tsebeng every day when your partners are like, I don't like 1, 2, 3. That thing tebo hi Ntoya no ya every day and especially to re no ya ntho e iphetang hangata. Sure. Ina le ntho e etsang tebo. Intse Khapula something. Khapula something. That is why babang o fika stage mo ha tlo kwatela ha tlo ba le attitude mari o fedile and ha tlo kwatela o tlo lwana le wena because there is nothing ha ona ntho ka hlolang o offer le rato la hae le ranta ntse o fikela o nkile di piece ka di piece o fikela sa sena anything le ha sa le ka hore o batla o ba sharp for wena ha sa na next to offer. Sure. So that is why batho tsantse ba hlokomela mamedi it's very dangerous. Untong kan ya no every day le ne le dule ntse le gamela motho ka ntho eleng le ana renka monyetla ka nka forgiveness ate ba ngutlo renka monyetla ka taba ra ke utlwe ke kopile tshwarelo Re abuse forgiveness. The problem go untsa tlo tshwarela but the damage ntse etsala ka pelo ya no tlo tshwarela because of love mari damage ntse etsala o kheputse pele we rantantse ifedile ha o sana ntho ka o fanyona ha na next that I ka offerang that is why batho ba fihleng staging se go ibile ka bona la ba tswa philong ba ha tswe ka alibita no ha tswa alibita ngata o tswa le hang why because ha sa iketsa she has nothing or he has nothing to offer because hasana pelo if fediswe ke ntho tsane tsono ntso di etsa tsono di and tsono sa dinke di hlo. That's why batho dog ba bentse ba re ha ke sa utlwa le bohloko. Yeah hona le batho sa tsole ba because pelo ye le metsi fitela sesna ha o sana pelo ha sana anything. So that is why Mumamedi, we need to be careful. That is why Mumamedi, if bana ba lona ka papa sadi ba lona ka pa boyfriend tsana lekela lukisa no ntotsa nna tsa ba right Mumamedi wa karata ke le kopa ka lebitso la morena Jesu. Let us avoid unnecessary problem. Ha re ska ra tijwa ka dintho tse one Mumamedi wa karata tse re dulang re di etsa non stop o bothabetse o bona motho na o tshwaretse mara bo sa tsebe damage tsinyeo e etsa etseng ka pelong ya yo re kae a o sima batho ke eno kena alla mona do ka go bua mantse yana askisa o tswa
Hi, Dr. Novi. Motho wa kena a re doc o bua ka nna pelo ya ka e fedile. A re pelo ya ka e fedile. Dr. Novi ko pa tsama. A tsama tu. Mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke repeat 073 202 9079 dina le WhatsApp ka nromela molaetsa ha ba batla go thusa ka dintho tse itseng 073 202 9079 Mamedi tshebeletso ya rona ke nena phase 6 maroka la matrix a phase 3 phase 7 o bore ya kene keng ya transformer kapa ya Pastor November Mamedi wa karatang o kala matrix a phase 3 kapa phase 7 di pela shop di pela KFC taxi renkeng re kana ka 10 o'clock ka Sondag mo Mamedi wa karatang ka o le driver ka rona Grootflay fita le momolo ka lefteng fite Bukriki ka lefteng o tla bo so bona kereke ya rona ya bona hala e tseleng ya kena ka 11 o'clock o sane mo Mamedi wa ka Sondag re kena ka 10 o'clock kerekeng o sane ke rapela batho ka 7 o'clock mantsiboa 7 o'clock mantsiboa ke rapela batho TikTok nya ka le Facebook nya ka ndi ka la bohlano ka 9 o'clock le ntshware le Mamedi ke le timesho ya lona ka la bohlano ne ke na ntho tse ngata tse ne ke di etsa mara ka la bohlano ona ke tla be ke ne le lona Mamedi wa Motheo FM Tebza Mamedi wa rata modima ka o thusa ya lo ka relationship ya ska hlola papala ka relationship ya ska hlola papala ka lenyalo la ska because ona la batho ba ka reng ha o ka molosa Mamedi wa rata ene le yana o qetela Dr. Novi na la batho ba ka reng ha o ka molosa le yana o qetela ene le yana o qetela ene le yana o qetela from today ona motho tlo hlola go kopana le yana o tlo kopana le batho ba tlo frustrate bophelo ba for the rest of your life te bo ke ngutlwe hai ono ro bua ne ke bala molaetso mo ruti stoba re jo molaetso mo o kene mona aka ngwane so mona re dumelang le bua ka nna I'm damaged are because of him I tried but at sa khona we qetile pele ya nako e fedile fela Mamedi wa ka re be ya mohatla go itimona Dr. Novi thank you guys re tla kopanang ka usane ka 7 o'clock le ka la bohlano